Nkosazane bengilokhu ngikubuka kukamama njengenhlamvu yelanga. Ngikufanise nemisebeyalo kumbe uthingo lwenkosazana. Ngigijime ngibe mncane mangifisa ukubamba ngezami izandla ngibanjwe imithetho yamakhosi. Kumele ngiqale phansi. Nkosazane enhle, nakho ngiphanjwa inhlonipho, ngilibala ukuzethula. Mina ngingosiqiniseko imbongi yesizwe umafunga engajiki. Usimele gelekeqe mina ngiyindoda yamadoda ngilapha ngamagama. Usibindi igidi inkomo kayingena endlini ingena isinyama. Kuwe ngizokwakhela phezu kwamaqubu enye kuze kuhlangane lolucu. Mntana womuntu, ngingomunye wabafanyana nje osefisa ukudlulela esigabeni sobudoda ngivuse ikhali kababa. Wena njengengane ehlukile emafokozini nginesifiso sokuthi uyohlobisa amagceke akithi avundile ahle ngokukhulu angibe ngolawundi nje ababili. Ngethemba lokuthi nawe uzokuqonda ngamandla abazali lawo. Thina okwethu sizoqala phansi. Ngifisa ube ngumkhumbi kaNoah oyongilethela abantwana bami. Thina sizoqala phansi umlando kaAdam noEva uzosiphinda isibili. Nkosazana, bengilokhu ngikubuka buqamama ngikufanisa nemisebelanga kumbe uthingo lwenkosazana. Ngigijime ngibe mncane mangifisa ukubamba ngezandla ngibanjwe imithetho yamakhosi. Siyareheza bafethu May 17 February sobe siseTurban exclusive. Ngiyabonga.